Mau ngapain? Dorong gerobak? Bisa? Berani? Gerobak lo lihat. Yo. Woi bisa. Keren. Wah. Mau kemana? Pulang? Bibi bisa ya dia? Udah. Bibi bisa ya dorong gerobak ya dia? Berani ya? Iya. Berat nih. Joget. Joget Dita, berani nggak? Joget, iya joget. Yo joget. Amel gak joget, Amel? Dita joget tuh, Dita. Ke sana. Tengah. Joget. I don't give a fuck. Abi udah dorong dal-dal, sekarang pamitan yuk. Yuk, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa sholat dan ngaji. Lihat ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.